ассалому алайкум доварони муҳтарам, тамошобинони азиз. Талбизода Меҳроб ҳастам аз ноҳияи 5, хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7. имрӯз 4 асбоби сохтаи худамро, яъне лоиҳаҳояшонро дар озмуни бозёфт пешниҳод мекунам. Лоиҳаи сохтаи якумам лоиҳаи сохтани шаршараи сунъӣ дар истироҳатгоҳҳо, яъне дар боғҳои фарҳангу фароғатӣ мебошад. Ман ин лоиҳаро аз бештар масолеҳҳое ки дар ин истифода буданд аз тунука мебошад ва метавонем ки ин шаршараи сунъиро дар бештар дар боғҳои фарҳангу фароғатӣ истифода барем. ин шаршараи сунъӣ ба таври яъне ки табиӣ сохта шудааст. инро хеле ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, пешвои муаззами миллат дар паёмашон қайд карданд. солҳои 2019-2021ро солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намуданд. метавонем ки ин шаршаро дар боғҳо созем ва сайёҳое ки аз хориҷи кишвар меоянд ба манзараҳои табиии диёри азизи мо Тоҷикистони бишносо шинос шаванд. тарзи кории шаршараи сохтаи ман чунин аст. мо ин шаршараро метавонем ки дар ду шакл созем. шакли якум шакли калон аст ки дар боғҳои фарҳангу фароғатӣ созем. шакли дуюм хеле ки шумо дида истодаед дар ин ҷо ҳаст. дар шакли хурд, яъне дар шакли ҳамчун мусаввара мо инро созем. барои ҳадия кардан ба дӯстон хеле чизи қулай аст ва инро метавонем ки дар шакли хурд хеле ки дида истодаед дар утоқҳои корӣ, дар меҳмонхонаҳо, дар кабинетҳои корӣ метавонем ба истилоҳ гузорем. асбоби дигари сохтаи ман робот аст ки ин робот ҳамчун нозири бозрасии давлатии автомобилӣ ба мо хизмат мекунанд. ин роботро мо метавонем ки дар чороҳоҳои, яъне чихе ки медонем дар шаҳрҳои мо бисёр чороҳо ҳастанд, гузорем, ҳамчун як аёният истифода кунем. тарзи кории роботи низ чунин аст. ассалому алайкум, ман робот нозири БДА аз ноҳияи 5. вазифаи ман дар он аст ки дар роҳ истода ҳаракати мунтазами нақлиётҳоро ба тартиб дарорам. ман чанд амалро иҷро карда метавонам. бардоштани дасти рост, қат кардани дасти рост, бардоштани дасти чап, қат кардани дасти чап. инчунин дар чашмҳои ман ду чароғ насб карда шудааст ки шабона бе мушкилӣ пеши худро дида метавонам. хеле ки доварони азиз дидед, ин роботро мо метавонем ки дар роҳоч хеле гуфтам истифода барем. ва лоиҳаи сохтаи дигари ман ин лоиҳаи гулдон аст ки ин гулдонро чӣ хеле медонем, гулдонҳо бештар дар лаби яъне тирезаҳо ва дар берун гузошта мешаванд, дар таги долон гузошта мешаванд. чӣ хеле як шакли зебо дорад. вақте ки шамолак мевазад, ин мӯраҳои ин ба ҷунбиш медароянд. фикр мекунам ки ба бештари ин одамон ин гулдони сохтаи ман писанд меояд. лоиҳаи дигари сохтаи ман лоиҳаи ҳавопаймо, яъне ки макети ҳавопаймо мебошад. ман аз синфи 6 ба сохтани ҳавопаймоҳо хеле шавқу рағбати зиёд доштам ва то имрӯз чандин намуди ҳавопаймоҳо аз флеер, як ҳавопаймои аввалин ки дар рӯи дунё сохта шуда буд, ҳамагӣ 10-15 метр парвоз мекард, оғоз карда ва ин ҳавопаймо шакли андд, яъне бо номи Антонов гузошта шудагӣ аст. аммо мо ин шакли инро камтарак тағйир додем. ҳавопаймои андд ду пари асосӣ доранд, мо инро як пар сохтем. ин ҳавопаймо ҳам имконият дорад ки дар фазо давр занад. нозир ра гуфтеда робот сохта шуд. бале. пас ҳамин роботи шумо чӣ хел автомобилҳоро ба танзим медарорад? хеле ки шумо дида истодаед, айни замон дар ин ҷо ман макеташро сохтагиам. ҳар як чиз ҳамин хел худ кор карда наметавонад. дар чашмҳои метавонем ки камера монем ва датчикҳое ҳастанд ки мисол як мошине ки қоидаи ҳаракат дар роҳро вайрон мекунад, ҳама инро дар памяти ҳамин робот мо ҷо мекунем. мисол мошине ки аз мисол гузаргоҳи пиёдагард мегузарад, вақте ки чароғаки роҳнамо сурх аст, ҳамин робот ҳамон чизро мақсад дида
اینا کامراهای شهری به خطر فعالیت میکنن در شهر عزیز ما دوشنبه. از جای همون کامراها فقط ما ربات رو میتونیم سازیم. این هم همون حرکت های دغلانه اتومبیل ها رو که باعث ویران کردن قاعده حرکت در راه میگردن نظارت کرده ثبت میکند و عکس میگیرد. شبانه هم پیش خود رو دیدن میتواند. چرخ و فلکی که شما گفته فقط با قوای برق کار میکند. تمام. اگر برق نباشد کار نمیکنند. چرخ و فلک ها اساسا به قوای برق کار میکنند. چرخ و فلک ها رو خیلی که ما می‌بینیم در زهبور زهکشان میگذارن برای برآوردن آب به بلندی. انا این چرخ و فلک ما مقصد ما میتونستیم که اینا برای با بلندی ها آب برآوردن سازیم. نه که این چرخ و فلک ما مقصد اساسی ما برای استراحتگاه ها. این چرخ و فلک با قوای برق کار میکند. میتونیم که این چرخ و فلک رو وقتی که شکل کلانش رو در باغ میسازیم. انا این حوزه فقط قوای برقیاتی 3.7 ولت کار میکند. اگر شکل کلانش کی ساخته ما میتونیم که در همین گنراتورها رو مونیم که همون قوای که مقصد از یک جا میگیرد همون قوای خودش رو باز تامین میکند. شما گفتید که از یک جا تامینات انرژی را میگیرد همین خلاص گشته میشه انرژی را برقرار میکند. بله. پس کوفیسیانت کار فایده‌ناک چند میشه که خیلی میشه؟ خیلی قانون در طبیعت نیست که مثلا یک چیز گیرد با گشته 100% آن را برقرار کنه. مقصد این گپ رو گفته من 100% نبود استاد. 100% یگون چیزی که قوا میگیره 100% قوای خودش رو تامین کردن نمیتواند. 100% قوای سویت موزیک است. قوای همون چراغان کنی همین درون همین چرخ و فلک رو خودش تامین کردن میتواند. این هم قوای بسیار میگیرد. لیکن محرک یگونه چیزی است که قوای بیشتر رو باز میگیرد. برای اینکه درون آب قطی چرخ میزند. وقتی که درون آب قطی چرخ میزند این در زگروز که میافتد. زگروز که افتاد بعد قوای بسیار میگیرد. من مقصد نگفتم که این قوای خودش رو خودش تامین کنه. فقط چراغان کنی اینجا هم قوای بسیار از خود میشود. لیکن از محرک زیادتر است. طالبزاده سامالیاتی که شما اختراع کرده مقصد اساسی برای چی بود اختراع شما؟ پس سامالیات شما از حساب کدام انرژی حرکت میکند؟ خیلی که به همگان معلوم است سامالیات ها با کراسین کار میکنند و سامالیات ساخته ما ناویگاریش در همین است که با قوای برق اینو ما میتونیم که کار فهمیم. یعنی که با مثل تریلبوسی هم استفاده برده نمیتونیم با قوای برق. این جهاز ما فقط ماکتش رو ساخته نمونه آوردگی شهر بخترده. ما این نمیتونیم که بالای پر اساسیش ده پنل های آفتابی یعنی قوه دهنده ها از نیروی آفتاب میتونیم که استفاده بریم. حاضر عین زمان همین سامالیات با قوه 3.7 ولت کار میکند با محرک برقی. در آینده نقشه ها زیادن که این رو ما تکمیل دیم. عین زمان استادان عزیز هواپیمای ساخته من فقط وزن خود رو برداشته میتواند و این هواپیما وقتی که ما اون رو زیارت میدیم تقریبا 2 ساعت زیارت میگیرد. قابلیت یک 40 دقیقه در هوا پرواز کردن رو دارد. ما عین زمان اینو در هوا هم گویم پرواز کردن نمیتواند. رسمون این رو یگان رو در آویزون میکنیم و این همین هوا در چرخ میزند. حاضر فقط همین قدر کار اجرا کردن میتواند. خیلی آینده در نقشه ها زیادن علاقه ما دیدیم از سامانه‌های اینترنتی معلومات پیدا کردیم. قریب بسیاری معلومات رو اوید هواپیماها و آویاسیا میدونیم. خیلی که میدونیم جمهوری تاجیکستان مونده هواپیماهایی نیستن که نیروی آفتاب قطع حرکت میکنن. لیکن در نقشه هست که تاجیکستان باز با این هواپیماهای ساخته خودمون دیگر کنیم. شما بسیار چیزهای خوب ساخته اید. از این هم در آینده باز با قوت‌تر تواناتر اسباب ساختن ممکن است. همین خیلی نمی یک جوان مینتدارگی خود رو به مؤسسه دولتی تلویزیونی بهارستان میرسونم و به تشکیل کنندگان همین آزمون میرسونم که با جوانان اختراعکار رو از تمام گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان همون جمع آورده در این آزمون اشتراک کردیم و هنر و مهارتی که داشتیم پیشنهادی ترم حکمان گردوندیم و اون سخن‌هایی که شما به من گفتید همه این سخن‌ها رو با نور دیده تاجی سر قبول کردم و از این پس کوشش میکنم که اسباب‌های ساخته خود را در شکل دیگر نو و زمانوی سازم و پیشکش شمایان گردونم.